Sí, yo sinceramente lo que digo a los padres es que somos una escuela de ciclismo, pero lo principal es crear personas y equipo, para que se enfrenten a la jauría que tienen ahí afuera, porque al final, si nos damos cuenta, casi todos los trabajos que hay hoy en día, el 90% son trabajos en equipo. Donosti horri gutzako, ni eta txirrindulari askoentzako da familia handi bat, etxe handi bat bezala. Oso gustora gaude, denak elkarrekin. Laguntasun ikaragarria dago. Eta internatzea ateatzean bakoitzean oso ondo pasatzen dugu. Naiz eta gogorra izan bidea. Eta hori, guretzako da bizitzeko modu bat bezala bizikleta. Azkenean bilatu nahi dugu jendeak kirol hau maitatzea eta kirol honetatik lagunak eta ateratzea. Bizikleta hartu eta mundutik txip hori aldatu eta kirol pixkatin eta gure artean ondo pasatzea. Orain dela 2 urte zegoen parte serio bat edo beti bai goitik, bera goiko partean eta korredorioak igual beko partean. Eta ikusten nuen, juvenilien arteko direktoreak eta lau pertsona juntatu ginen, nahiko gure artean ambiente oso ona eta genuikala, eta ikustezan ambiente hori trasladatu behar genuela kubeko beste kategoria guztieta eta baita direktibara edo izateko denen arteko azkenean kuadrilla bat izatea edo. 1 minutua, justu, baina hau da aukera, Mikel? Very professional, really good guys. And what I like about it is the guys all ride together. It doesn't matter the age, the level, they all go together. And I think it's a really good feeling in the club. And I think that's really important. Hau familia da eta ez baldin bagara denak elkartzen taldea desardingo da azkenean. Eta pentsatu genuen denen artean hartzen baldin genuen aurrea ateako zala eta horrela dijoan. Entonces lo que se trata es de crear personas, porque gente hay mucho, pero personas hay pocas, y creamos personas que trabajen en equipo. Ese es el objetivo fundamental del club. Que luego ganamos, cojonudo, que no ganamos, pero creamos personas. Coming from the UK, I haven't seen that. I think here it's a really good vibe in the club, and I like it.